2020. bacala nam je rukavicu. Kako ste se vi u toj situaciji snašli? Da li ste, kao što Englezi kažu, on the top of the ball, ili ste se malo pokolebali? Sada želim sa vama da porazgovaram o komunikaciji na stranom jeziku, pre svega engleskom. Ova tema nikada nije bila važnija nego danas, kada smo svedoci toga da je čitav svet jedno tržište rada, da možemo da dobijemo posao gde god da se u svetu nalazili. Većina poslova odvija se od kuće i naše veštine, stručne veštine, ako uklopimo zajedno sa znanjem engleskog jezika, možemo zaista da budemo pobednici i korone i čitave situacije. Bilo gde da se u svetu nalazimo, svi želimo naravno bolji posao. Ali ako posjedujemo jednu veštinu koju nosimo svuda sa sobom, da sa lakoćom prenosimo sva naša znanja, da saopštavamo neke ideje i na stranom jeziku lako i jednostavno, da činjenice koje smo naučili u našoj profesiji možemo da iskoristimo, da ljubazno nešto nekoga zamolimo, da ljubazno nešto prihvatimo ili odbijemo, da postavimo pitanje ako nam nešto nije jasno, a da se pri tome ne izblamiramo, zaista i sami možete da vidite da je komunikacija na stranom jeziku jedna važna veština. Osim što želimo da sebe prikažemo u najboljem mogućem svetlu i da dobijemo bolji posao, komunikacija na stranom jeziku, odnosno aktivno učestvovanje u komunikaciji na stranom jeziku, znači da mi možemo da uživamo i u slobodno vreme. Možda u ovom momentu ne možemo baš puno da putujemo, pa da koristimo strani jezik i da u tome uživamo, ali ono što je moguće jeste da neke sadržaje koje postoje na internetu možemo i sami da saznamo, da otkrijemo, da proučimo, da u njima uživamo, kao što su muzika, filmovi, tekstovi našim omiljenom sportisti, neke utakmice, članci, izjave, istorija, čime god volite da se bavite u vaše slobodno vreme, možda neki recepti, možda neki saveti vezani za zdravlje, moguće je da to uradite direktno, bez posrednika, na stranom jeziku. Već 23 godine radim sa polaznicima kojima engleski nije maternji jezik. Takođe predajem i švedski jezik. I nekako svi su problemi isti ili zajednički, svi su slični. Većina odraslih polaznika nema baš puno slobodnog vremena da se jeziku posveti, s jedne strane. A sa druge strane ima neophodnu goruću potrebu da što pre progovori na stranom jeziku. Često se i nalaze u situaciji da razgovaraju sa strancima, ali da im je jako teško da ih razumeju. I kako sad sve to da pomirimo? Upravo zbog toga što postoje određene teškoće koje sam ja sa puno polaznika prevazišla tokom ove 23 godine, osmislila sam jedan specifičan jezički kafić u kome ćemo baš raditi na toj komunikaciji na stranom jeziku. Jezički kafić nije klasičan kurs. Zašto? Zato što odrasli polaznici kažu često da im je dosta klasičnih kurseva u kome je samo fokus na gramatici i u kome su oni nekako bili pasivni korisnici. Stalno su počinjeli iz početka, a da nikad to znanje zaista nisu i aktivirali. Jezički kafić krenut će sa radom 20. oktobra i bit će online. Za više informacija pratite naše naredne videe, a u sledećem ćemo govoriti o tome kako da prevaziđete onu prvu stepenicu u komunikaciji na stranom jeziku, a to je afektivni filter. Ali to nije sve, potrebna mi je vaša pomoć. Trenutno pravim jednu elektronsku knjigu koja će biti dostupna svima, a koja će govoriti o različitim temama konverzacije na stranom jeziku i o različitim problemima i situacijama. Pa u linku dole možete da vidite i moj e-mail. Jedva čekam da čujem da mi pomognete da napišete barem 2 ideje, 2 situacije, 2 problema u kojima ste se našli ili koje biste želeli da razradimo, da budu tema jednog jezičkog kafića i elektronske knjige koje njega prati. Želim vam svima da budemo on the top of the ball, vezano za komunikaciju i konverzaciju na stranim jezicima, na engleskom i švedskom jeziku. Good luck!